ꯇꯥꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯌꯥꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯂꯕ ꯌꯨꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯧꯐꯝꯁꯤꯡ ꯏꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯝꯖꯤꯟꯈ꯭ꯔꯦ IFCTꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯏꯆꯥꯎ ꯊꯤꯡꯅꯅꯕ ꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤ इसाउगी सैथिंग फंगलबा कायरंग ममंग लैकायदा थंगनबा इसिंग फंगदबा तुम्फम साफम लैतबदा नतना लाइना लायों कया संदोरकपा याबगी अकीबा लैरे कोंगमानना चाखोटपा पुरके हायरबदी नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंगना लिंजन मानबा बदी पुनः समिनबा मथौ ताय हायना मणिपुरी गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तलाना फोंदोखरे अमसों सेल पुथोक्तुना लायेंबा ngamsadabasingda mating pinabagitama health insurance scheme ama hawdonaba thorang tawli haina civil minister nongpangdon birena phongdokre मैम खुरमजरी अदोमनी येंप्रिबस इम्पैक्ट न्यूज नि आई केके थक्सोमना होजेक पुंजासि फावबगी मरोइबा पाउसिंग यान पिजरी मैं इम्फाल फाउदना सेलेबा इम्फाल तुरेल के तोरबान काइखिबदगी कॉन्स्टिट्यूएंसी असिदा लेरिबा युम अमसुंग लफम कया इसिंगदा थुमजिनबदगी मियाम अवाबा मायोंगदरे काइखिबा सबुंग कंपनी की तोरबान चेमजिनबा ngasiदगी हौखरे तुरेलदगी इसिंगदि अदुमक लेप्तना सेंसिल्ली इसिंग काइफा मपा अमसुंग अकोइबदा युम अहुमलोम इसिंगना सेंथकीबता नतना युम अयामबगी गैस सिलेंडर अमदी अतै युंगी पोचैसिंग सेंथखरे मैं इम्फालदा इसिंग काइखिबदुना ख्वाइदगी सोखहलिबसे सबुंग मखा लेकाय मैं लेकाय अमसुंग अवांग लेकायनी लेकाय अहुम असigi मियामना होजिक तुरेल मपालगी सरोकता टेन खंदुना लैनरी काइखिबा तोरबान अदु नुमिदिनी थिंग ngam फिट 30 रोम तमक कायरंबा अदु फिट 10 रोम हेना काइसिनख्रे IFCT अमसुंग लेकाय मियामना पुन्ना कायरिबा मफम अदुदा वा कया युंगसिंदुना लेबाक थोनना होनरी मफम अदुदा नतना कॉन्स्टिट्यूएंसी असिगा तोबा फाउदुना चलिबा मयाय लंबी गी मनिंग थंगबा सरुक्तसु सुमथरकपा इसिंगना लेरक खुलक युम लौफम कया अमसुंग ngaगी फाम कया इसिंगना थुमजिनख्रे इसिंग खरक हंथखरबसु अदुमक इसिंग थुमजिनबगी अवाबा मायोंगनरी इसिंग सावबदगी कॉन्स्टिट्यूएंसी असि nga फाफम ओले nga hongna fangi haiduna nga leba lagnaba madi ising isaw giengba lagnaba singna lambigi mataida gari khamjinbadagi sathok sinda ngahak leitana traffic jam tokli वाना तारबजिंगजी अना एक लाक्तनबा अमदी अदगी चाना थंगनबा लेतबजिंग मसी गवर्नमेंट मपुंग फाना यिंगबिनबा गवर्नमेंट दा हाजनिंग मियंग चंगबदी ngarang CM लामेको अदई मरी लेनबा कोई लोकल MLA सु तुम लाक्तना माना लोकल MLA ला सिगी तेंगना चिंगबा मैम खल्लीको अदुबो तसेना थोंगनिंगाई सेंग चाक खरदी पिरि को मदुदी याम लिमिटेड नि याम कोगी केजी तरुक हाइबजे युम मदा केजी तरुक से नुमे क्यानि चागदगी खंगपोते अदुगी मथकता अमुकसु तसेना थोंगना थांगनबजे चाक ओइनबा होनबदा मई चंगी सिंग चंगी दरकार ओइबा पोचै खुदिमक्ति लोइ तावथोखरबनिना याम खुदोंग चादबा मायोकने इसिंग इसाउगी सैथेंग नंगलबा कायरंग ममंग लैकायगी मियामगी थंगनबा इसिंग फंगद्रे हाइना फंगद्रे अमदी तुमफम साफम लैतबदा नतना लाइना लायों कया संदोरकपा याबगी अकीबा लैरे हौखिबा जुन 13 इम्फाल तुरेलगी सरुक अमगोइबा कायरंग ममंग लैकायदा तोरबान कायदुना इसिंग इसाउ थोखिबगा लोइनना इसिंग हंथखरबसु कायरंग ममंग लैकायगी मियामना लैखोम लैनांग मरक्ता खुदोंग सादबा कया मायोंगनदुना लैरी गवर्नमेंट की माइकेदिगी चाननबा सिंग हवाई खरा पीरबसु थंगनबा इसिंग फंगदबा मरमना मफम अदुगी मियामना नोंगी इसिंग अमदी लाइनांग यावबा तुरेलगी इसिंग सिजिनदुना लैरी लोइनना युमसिंग लैखोम लैनांग थोक्तुना लैबा मरमना मफम अदुगी मियामना खमथेंगना अवाबा मायोंगनरी गवर्नमेंट अहेनबा मियिंग संगलकपा मफम अदुगी मियामना खौरांगना ngaihori impact news na ngasi mafam adu satuni yangselubada isaw mayongdara mafam adugi miyamna pendaba kaya fongdoroki ising isaw thokhiba numit adudagi hojik phawbada yum amada ising korphu ani khak natna government ki maikhetigi pirakhi adubu sijinnaba yadaba maramna nong amadi turelgi ising sijinari haina fongdoroki loinana relief camp hanglabasu mafam aduda laiba संदबदगी लंबी सोरक्ता अहिंग यारेक्तुना लैरी अना एक कयामा यावबा हौरे अदुबु मेडिकल कैम्पना सिंगबागी खुदोंग साबक फंगदबना खुदोंग थीबा नंगदरा हाइदुना मिपाइनरे हाइनसु मफम अदुगी मियामना पेंदबा फोंदोनरकली अना एकतिगी कन्नबा चिंजाकसु वारे अखोइदि हौजिक तसेंग नमक चहेन थानी मरम अदुना लाकदौरी बसिसु अखोइ इकुइ कुइदना अखोइगी हाइबम लाकदौरी अदु लैरिबा लेकाय असि थोइदो हेंदोंना जामना लाइरबा नोंमगी हजरा सुरा साजा मियोबिना अनम ओइबा ngasi ising sin sauna maram morga thabak subu sajadana jamna wana lelaba relief camp hangbada dampur phangdaba jam jawre adi mathai khoina war sangang nubi ana ek yawba hore sina ikoi yaragadi department na अथुबा मतम दे इंसन बिबा पामे इसिंग करफु अनि फांगया दै मा फांद्रि ngasibo
ꯂꯣꯡꯗꯤ ꯇꯥꯍꯧꯕꯗ ꯊꯛꯏ ꯏꯁꯤꯡ ꯈꯤꯇꯪ ꯈꯛꯅꯤ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯌꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯕ ꯐꯤ ꯀꯩꯀꯩ ꯆꯣꯠꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯆꯥꯛ ꯊꯣꯡꯐꯝ ꯂꯩꯇꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯇꯥꯔꯨꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯉꯁꯤꯅ ꯍꯣꯡꯂꯣꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯀꯟꯕ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯈ꯭ꯔꯦ ICAR ꯂꯝꯐꯦꯠꯄꯥꯠ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯣꯃꯦꯠ ꯁ꯭ꯇꯦꯁꯟꯗꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯔꯤꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 4:30 ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯆꯨꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ मिलीमीटर 38.3 हाइरी पनबे याई नुमित 5-6 नि ममांगदा सुखिबा कन्मा नोंगना मफम कयादा तुरेल पाथोकपा अमदि तोरबान कायदुना युम इंखोल कया इसिंग थुमजिन खिबदगी मियामना अचौबा अवाबा मायोंगनरिबनी लोइनना मफम खरदा इसिंग इसाउ फरकपगी लैखोम लैनांगना खोंग थाबा यादना लैनरिबनी नुमित मरिनिगी ममांगदा सुखिबा नोंग अदुना मरम ओरगा इम्फाल तुरेल नंबर तुरेल की इमाई सिंग सुसाउना हंथबगी ममी तादना लैरिंगै चेरक असिदा ngasiगी नोंग असिना नोंमनि निरोम लेप्तना चुरगलबदी तंपाकी मफम अयाम इसिंग इसाउ थोकपा याबगी अकीबा लैरी नोमिनी सुब सथरकपा नॉर्थ ईस्ट रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की 33 सुब एनुअल कॉन्फ्रेंस ngasi loisinkhre नॉर्थ ईस्ट की स्टेट सिंग asi सब मानना चौखटप पुरके हाइरबदी स्टेट सिंग asi लिंगजेल मानबा मदि पुन्ना समिनबा मतम ओइरे हाइना मणिपुर की गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तलाना फोंदोखी नॉर्थ ईस्ट रीजन कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की 33 सुब एनुअल कॉन्फ्रेंस लोइसनबगी वारोलदा गवर्नर डॉक्टर नाजमा हेप्तलाना हाई नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग asi मसा मसागी ओइबा टॉप टॉप कल्चर फिजे सक्सा सनबी लैजई स्टेट सिंग asi हिरम कयादा मांगजिल थारबसु लंबी थोंगी फिबम फत्तबा साखो थोरांगी सेंथंग वाटपना नॉर्थ ईस्ट स्टेट सिंग asi ngasisu khudong sadaba kaya mayongnari स्टेट सिंग asida हेल्थ केयर अमदी एजुकेशन की लमदा सोथरी एयर कनेक्टिविटी हेंगत हनबा tourism da hena miyeng thamba loinana naha sing da thapok pina bo honagadabani masida sunatna north east state sing gi oiba common marketing strategy puthokpa skill development da hena miyeng sangba matam oire hera masida north east region commonwealth parliamentary association amiyeng thamdana north state sing asibu saukatnaba punna honaba matam oire haina governor dr nazma heptulana phongdokhi nakal amaromda manipur state ki oina anoba government asiki makhada ahoma kaya lagli government asida miyamna thajaba lagli loinana government asina state asiki loisinba ngamda wathok kaya ningthina loisinba ngamde haina governor dr nazma heptulana phongdokhi ngasigi conference atugi saruk ama oina a special plan for development of railways airways surface road and inland waterways connectivity for speedy economic development for north east haiba thimda khananina ba masu pangthokhi Nominee sumna pangtokhiba convention adu North East Region Commonwealth Parliamentary Association ki chairman ki famsu puriba Meghalaya ge speaker Eti Mondalna share laudna pangtokhi the change the attitude of people the cooperation and understanding that we have and I congratulate the speaker and his staff and the entire staff of the various states who have been organizing this very big conferences. We have to look east, we have to work east, not just northeast, but beyond what the Prime Minister wants. We are building roads. We are going to have a road which is the international highway will go via Myanmar to Thailand and beyond. Manipur lengang la lai bangam se taba singi damak sel puthok na lai na health insurance scheme ma hodok na ba thorang tori haina se minister nong thonwa birena phongdokre wafama se confederation of indian industry na sindona ngasi imphal gi city convention da hodokhiba north east healthcare conference da phongdokhibani building ecosystem for quality healthcare delivery haiba hiram da pangtokhiba thorom aduda saruk yaraduna se minister viren haikibada Manipur da lambi thong amati ana laing ki hutong sadaba kaya lairiba sikona na ba manung hanjin ba fam sing yauna athuba matamda air mobile health care ki facility leiragani amarom da Manipur da famung sama legadaba cancer hospital amaga famung humpu legadaba mental hospital amaga link na bagi ayaba central government of firagle hariba hospital ani asi leirabadi lamdam siki miyam da sauna kana ba figa dawri bani Manipur lengang na handak ta health sector ki matang da lauthoki ba thorang sing palladuna se minister na makata na hai state asiki hospital kuntarukta tongan ba hidak langthak sing ataba mamalda phanghan ba haukre madagi mathakta rims zenems yauna state district hospital taret
community health center tarataret primary health center marfu manga amadi urban primary health center mapanda anaba makal yankai taret sel laudana test taunabaki khudong saba su leire haina phongdokki. And hosting of such events in the Northeast will definitely give a boost to improving healthcare infrastructure in the region and open up opportunities in medical tourism. North India today stands poised as a major drought area given the tremendous availability of natural resource, coupled with skilled manpower, proximity to South Asian countries and a fiscal benefit. In every hospital, major hospital in India, you can see the nurses from our state, everywhere you can see. The talent, please continue to search the talent. Please continue to share the talent, to extract the talent what we people have. Manipur lengakna sakhanglaba thadau phurup ki miyamna scheduled tribe ki certificate amadi lengak mari leinaba document lobada thadau haina mayek saina EBU iduna PBU furubasigi mamingda prefix natraga suffix amada tapikano haina thadau students association TSA general headquarters perform kaya thamlagli. Manipur press club ta paumi siga unabada association asigi general secretary Michael Hawkip na haikibada Manipur lengakna thadau phurupu thadau haina sakhankhibani adubu mathau taba document pibada thadau kuki haina pisile masina maram oraga maru oina furubasigi mahiroi singna mafanda mahi masing tamnaba ka hena kudong sadaba mayongnare ST certificate ta thadau kuki haina pisin bana thadau gi mahutta kuki haina sakhankhre maram masina Manipur lengakna thadau phuruki miyamda lenga ka mari leina document pibada thadau khaktamak sakhangbiduna PBU ihau laktriba phawba thabak tawdabagi haina bi thadoktuna miyamgi thabak tawbiyo haiki. Thadau kuki natraga hokip kuki natraga sagai gi mingsida tribe certificate singse government na issue tawjare government da repeatedly request tawbani si chumthok pio haina court case natraga karimta tawdingai phause case gumba pai daba singsu tawbiganu government na thadau tribe certificate haira kanda sida issue tora kansida thadau kuki natraga hokip kuki natraga atokpa maning mamang karimta yaudabida as per the Gazette Order of India, Manipur. Adu anigi matungdana thadau ngak adum competent authority SDC oirasu, SDO oirasu or ADC DC oirasu adum tobiro. Housing China ki khongchata leriba commerce trade amadi industry ki minister thongam beswajina lusingwa Manipur government ki team na China ki Bosan city de laiba EU International Trade Center da satuna yenglore EU International Trade City ki general manager Chen Jihan Hua ga loina satkiba khongchat aduda commerce and industry ki principal secretary L Lakher department asigi director M Luikham Imphal Municipal Corporation Ward number 39 gi corporator L Inungan B Manipur ki minister gi media coordinator L Basanta Mari North East Federation on International Trade Manipur chapter ki president Chandra Kishore Su yauki sahi sigi November thada pangthokadaba Sangai festival saruk yarana commerce amadi industry ki minister thongam beswasina tawkhiba barton taram ogladuna Sen Jian Huana lalol itik lamda mating pangani haina Manipur ki team aduda thajaba pirakhi Lebak ani goiba lalol itik saukhatnabagi pangthokpa thoramda China gi Bosanda lakpa India gi ahanba minister asi Biswajina wairi Manipur ki team boning thina seba tawbira pakhidamak minister Biswajina Bosan Municipal Corporation bo thakapra fogdokhi aduga ngasi numida wairamda kunming gi damak Bosan thadoki panbayai Manipur ki team bu Bosan gi mayor na South and Southeast Asia Commodity Expo and Investment Fair lisini taratareta saruk yaruna ba Sepau Tharak Padagi Manipur government ki team na mafam asida satkivani China gi Yunnan province da laiba Kunmingi Diansi International Convention and International Sistership Pavilion da sathariba fair sitha sigi tarani thoidagi haukibani Janata Dal United JDU Manipur State Unit ke president oina sahi taramanga hena thau puram laba M Tombi Siva Sena Manipur State Unit ke state president oina lauthokre party se state president oina khalakpagi nungai ba phongdok poina ngasi babu parada laiba Siva Sena Manipur State Unit ke loisang da paumi singa unabagi thoram amada
थौरम अमा पांगथोखी पनबयाई महाराष्ट्र हौदोखिबा नेशनल पार्टी शिव सेना की सेंट्रल कमिटी ना एम तोम्बीपु मणिपुर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट होइना था असगी तांग 13 दा खलखिबनी ngasi थौरम अदुदा सरुक याखिबा नौना खलबा शिव सेना मणिपुर स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट एम तोम्बी ना हाई मथंग था जुलाई की तांग 10 फाउबगी मनुंगदा पार्टी की नेशनल लीडर सिंह इम्फाल दा लाकनी स्टेट असिदा थोखिबा तोंगान तोंगान बा चौबा इशू सिंह जनता दल यूनाइटेड की सेंट्रल लीडर अमता स्टेट असिदा लाक्तबा मदी मियाम की मतिंग पांगनबा सेंथंग अमता पिरक्तबदगी पार्टी असिदगी तोकपनी नौना स्टेट प्रेसिडेंट ओरिबा शिव सेना पार्टी असि सेंटर दा बीजेपी ने लुसिंगबा एनडीए गवर्नमेंट की सरुक अम ओइबना लमदम असिग नहारोल सिंह स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की लमदा मसाना मसाबु थबक पिजनबा पार्टी के सेंट्रल लीडर दा तक्सिनगनी हाइकी शिव सेना की मणिपुर की स्टेट यूनिट अमदी यूबगी लेरिबा अदुगा अखोई की वाइस प्रेसिडेंट मयामगा पुन्ना तासन खोमजनना तौरगा थबक फंगौद्रबा नोम की सूरगा तालगा साजबा हैंड टू माउथ की अखोई लेरिबा नहारोन सिंगसी व्हाइट कॉलर जॉब नत नतबा खुदना सूरगा खुदना तालगा साब याबा इंडस्ट्री की अदुगुंबा विभागता लाइरिक लाइसु हैबगी लेरिबा फंगम थोकपा कानबा मयाम सिंगदो मदो आई सामक चतना सी हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर दा तानजरगा तसेंगना थवाई हक्सांग यावना तौगेन खले टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट की डिप्टी कमिश्नर केस रघुमनी अमदी डिस्ट्रिक्ट की एसपी एम मूवी सिंह अनीना टेक्नोपोल वैली ब्रिज की फिवंग से अयुग यंगसिंखिबगा लोइना मालपुबा अरुंबा गारी सिंह थोंग असि लानबदा थिंगबा थमखरे ngasi डिप्टी कमिश्नर अमदी एसपी ना थोंग अदु यंगसेलब मतुंगदा मरी लेनबा डिपार्टमेंट की मियो सिंह दा पाउ पीदना थोंग असिगी हाउसिंग ओरियम फिवम खंगहनखी टेक्नोपोल डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की नेशनल हाईवे 102 मोरे रोम दा सटपकी लंबीदा किलोमीटर अमा मखाई हाइथरगा लेरिबा योट की वैली ब्रिज असी ममांग दा पालंबा कांग्रेस लेंगांगना सादना हौकिबा इंकम जालिसिनी 13 की दिसंबर 15 दा संगाखिबनी पनबे याबदी थोंग असिगी ngak खल ओरिबा थोंग असिगी हेक नाकलदा मदी मखादा लेरंबा हाना सथोकसिन तौनरबा लंबी असी हौकिबा जुन अहुमदगी नमथरखिबदगी गाड़ी चटपदा खुदोंग थिबा याफगी फिल्मदा लेरखिबनी लेबा किंथखिबना थोंग असिगी नाकल नामगी फमफम ओरिबा कंक्रीट बेस दा फिट अहुम लोम तमक लेबाक लेरी नाकल मनोमदा थोंग असि थिंगिन खिबा मरमदा मोरे रोमदगी थोलकपा मालपुबा गाड़ी कया लंबीदा पंदुना लेरी डिपार्टमेंट कंसर्न याम थुन लागा कनो तौबदी चंगे ना ये माय रम सामना थमजगे नत्रगदी पब्लिक से याम वादौ माले ममसिना लाइफलाइन ओबनी गाड़ी नोमदा चांगा लमसम चांगा गुमबदी हंगन दा चटपनिना ट्रेड सेंटर की कनो से ट्रेडिंग लाइन हाइतारे समायना गवर्नमेंट से याम थुन तौरकने कोई अय होफुल दि ओय मतंग सासिदा ब्रेक मलौसगे मणिपुर मदि मालेंगी तोंगान तोंगान बा ई पाउ संगलोइना अखोय ब्रेक तगी याम थुन हंजरके इम्पैक्ट न्यूज़ बुमिंग तादन लेबियो मयाम अमुक तराम नौसरी बुलेटिन से मखाता पाउ मयाम दा पाउदम जरी मणिपुर यावना वांगनोपु स्टेट सिंग दा लेरिबा महौसागे ओइबा पाल वाफाल अमदी अहिंगबा जीब मयाम की लन सिंग असिबु सक खंगबिरतुना राजीव गांधी सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी RGCB तिरुवनंतपुरम अमदी नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंसेस NCCS पुणे की डायरेक्टर सिंगना मणिपुर लाक्तुना इंस्टीट्यूट ऑफ बायो रिसोर्सेस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट IBSD इम्फाल का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अमा साइन तौनखरे अवांग नोपो स्टेट सिंग असिदा फंगलिबा बायो रिसोर्स मयाम असगी मनुंगदा खरदी कमर्शियलाइज तौदुना लंदम असगी सेलमिलोंदा मतिंग पांगबा ngамहनकनी हाइना डायरेक्टर सिंग अदुना फोंगदोकी अमदी हौकिबा सही 15 दा IBSD इम्फाल ना पाइखतलिबा थबक थोरम सिंग दसु रिसर्चर सिंग असिना अपेनबा फोंगदोकी RCGV तिरुवनंतपुरम गा तौनरिबा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग असी की मखादा IBSD इम्फाल दा DNA फिंगरप्रिंटिंग की रीजनल फैसिलिटी सेमगतुना लमदम असी की टॉप लबा उसेक वया अमदी सागा सिंगी मोलिकुलर जेनेटिक एनालिसिस तोबा ngамहलगनी अदुगा NCCS पुणे का तौनरिबा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग असी की मखादा माइक्रोबायल रिपोजिटरी सेंटर ना लिंखतुना अवांग नोपो स्टेट सिंगदा फंगलिबा माइक्रोबायल आइसोलेट सिंगबु निंगथिन स्टडी तोबा ngамहलगनी मोरेदा लोन थिंक्रब हिदांग मनागे पोथोक या मई थादना मांगहनख्रे मोरेगी SDPO अमसुंग फूड सेफ्टी विंग की अपुनबति ममन मफम अदुगी दुकान सिंगदा संगदुना हिदांग मनागे पोथोक जर्दा फान मसला न सिंग बकया फागतखिबा हिदांग मनागे पोथोक सिंग अदु मफम अदुगी पाउमी सिंगी ममांगदा हाइदोकलब मतुंगदा मई थादुना मांगहनखी
Sugunudagi Kaksing Pawbagi Auto Service Tawbagi Matangda Hanana Lamjingba Autogi Secretary Yauna BSR Union gi Miyo Singa Paminadana Wari Sanaraba Matungda Yanaba Purakrabani Karigumba Auto Sing Asina Yanaki Wafambo Tugaiduna Service Torok Labadi Masida Torokwa Apatagi Daita Lamjingba Auto Service ke Secretary na Pugadavni Haina Indo Burma Sugunu Road Bus Owners Welfare Union Imphal na Zero Lamada Khangalakli Manipur Network of Positive People MNP Plus Mailan Project amati Wangjing Lamding Dalaiba Lewa Club ka kusamnadana Laikaya Sigi Nupising ko iba Hepatitis B amasung C ki awareness campaign kam screening test ki thorom club asigi sanglen da pangthokre punna miyoi humdra humdoriom na saruk yakhiba thorom aduda Laina asigi test tawkhibada miyoi amadi hepatitis C positive oiraba thengnaki ngasigi thorom aduda MNP Plus Mailan Project ki resource person oiriba L Bimol na laina asigi matangda miyamda marik sumna khanghanki Ngarang si Minister ki Banglo da pangthokiba miyam gi numit kamari lainana bosem amadi kosem gi syllabus manung saliba fine arts subject ki oza longnabagi damak post create tawpiyo haina si Minister ki puning singsin kre haina visual art forum Manipur na hatorok pasero lamana hairakli lambi sathokasing da hena kudong sanabagi lokhatpa khongthang ama oina ngasi transport department da traffic cone khudol tambagi thoram pangthokre Traffic Cone Singasi Institute of Driver Training and Research Center IDTRC Manipur ki Maikei deki Interstate Bus Termination Center da Ladiba Transport Department ki mafam da sineki ngasi ki tharamadu da saruk yakiba IDTRC ki Member Secretary N Santi Kumarna Transport Department na Driving License pibi ki matang da sangsileba khongthang asida asengba driving license pi nabagi pandam da tharamasi pangthokpani ngasi ki asigumba DTO Phamba District Khuding Makta Traffic Cone Khusinna ba pandam thamni haina phongdoki Scientific approach amagi makhada driving training school gi license pibada kari tawbo yage na khanjarakpada asigumba driving training school na sigumba traffic cone se transport department da khadang mateng piragadi transport department na license pibagi satharaliba process asida mateng khidang oigadra haina khanjabadagi asigumlaba ngasigi presentation of traffic Haukiba Jun Tarada Nagaland ki Dimapur da sakangdaba miyoi kharana oil tanker driver takelambam James Singbu Phakibadu Manipur abati Nagaland government ke bari leinaba authority ni gyangsin biduna lagdiba Jun Tarani pan phawpi manungda thadok pirangnaba all Manipur Petroleum Products Driver Association na sero lambada hairakli karigomba Jun Tarani pan phawpi manung takelambam James thadorok trabati mathangi nimit Jun Taram apandaki steering paidabagi khongjang sangsen lagani hairi Hauzik ngasi nomagi sanabgi pauda Imphal East District Level Under 14 Suproto Mukherjee Football Tournament ngasidagi Kumalapa Main Stadium da sanaba hokre knockout basis da ngasidagi hokiba tournament asik ahan ba sanak pa match amada Eagle English School na Kaibi High School bu panjal manga amada maiti ba fiki match asida mai pakraba Eagle English School gi sanaroi siha ngam mathan Saurian Bos Salmon amadi Kaulam na match ke mari Kuntaruk Kuntratok amasung nipu humdoi suba minute sing da panjal amamam sanki tournament asik ani suba match tana Poirok Khongjel High School gi sanaroi Johnson amadi Jameson anina match ki mari amasung nipu suba minute sing da panjal amamam sanduna Reliance Academy bu panjal ani sina da maiti ba pibangam ki tournament asik ahum suba match tana Afros A Higher Secondary School gi sanaroi TS Nilan Joina match ki mari suba minute ta sankiba amatungai ra panjal aduna Jai Hind High School bu panjal amasina da maiti ba piki Imphal East District ki Diaso na sinduna sathariba football tournament asida team 13 na sarug yari hayeng tournament asigi makata ba matching sanaragani Imphal East District Under 17 Boys Subrata Mukherjee Football Tournament ngasi nungthildagi pangthokpa hokre Imphal East District ki Diaso gi mi makada ngasi digi sanaba hokiba football tournament asigi hanba match amada EK Higher Secondary School na Manipur Public School panjal ani amada maiti ba pibangam ki match asida mai pakraba EK Higher Secondary School gi sanaroi sok
Mayar amasung TS Zemik anina match ki mangas amadi taramari suba minute sing the panjal amamam sanki Mighty Horoba Manipur Public School gi amachangara panjal aduna match ki kumanga suba minute ta Rasobina sanki tournament asig ani suba match na Reliance Academy ki sanaroi P Anand AS Taibangan ba AS Manisona TS James L Kapil amadi N Bikram Zina match ki tara mathoi tara manga kunipan kuntra mathoi amasung kuntra bari suba minute sing the panjal amamam sanki CC Higher Secondary School bu yaman laksana panjal taruk sina da maithia piba ngamki knockout basis sa satariba football tournament asida team mapan na sargyari hayeng tournament asige makhataba matching sanaragani Tara suba Junior Girls Inter District Football Tournament ta Imphal West District Football Association mai pakre All Manipur Football Association ni makada ngasi kumal lampak artificial turf ground da sanaki ba football tournament asigi mga suba league match amada Imphal West District Football Association na Imphal East District Football Association bu panjal ani amada mighty mafi bangamki match asida mai pakra ba Imphal West District Football Association gi napi basa sanaroi TS Babirani amasung TS Kritina anina match ki mapanam di nipun toy suba minute sing da panjal amamam sanki match asida Mighty Horoba Imphal East District Football Association gi amatungai raba panjal aduna match ki kunmari suba minute M Promilana sanki Imphal East District Football Association Bisnupur amadi Imphal West District Football Association ahumna saru yaduna double leg basis ta satariba football tournament asig hayeng sanagada ba taruk suba league ta Imphal West District Football Association amasung District Sports Association Bisnupur anina lamba taunaragani Manipur na under 19 triangular cricket series ki champion oiba ngamkhre hairi ngasi Nagaland gi Sobima da laiba cricket stadium da sana kiba match sama da Manipur na Nagaland bo mighty ba piba ngamki ngasi gi match ase nongsi gi fibam phattaba na mara moiraka over nifu manga sana kiba match ase da Nagaland na toss ngamdana batting hana sana bada apiba over nifu manga yaudana over kunthra ni thoi da wicket taramak turaga subna tangi run samaga nipan khak loba ngamki Nong singi pibam pataba na maramoraga match asig ani suba innings sanakiba Manipurna Dugward Lewis method ta match asibo thoina na over kundara nifumapan loba mathok taki Manipuri mai papi ra nifumapan ado over tara mari ka ball mari da wicket ani khaktura ga lokhi match asigi man of match na wicket mari lokhi ba Manipur ge bowler Abdul Qasim na taki Manipur madi Arunachal Pradesh ani ngarang sanakiba match adu dasu Manipurna Arunachal Pradesh bu yama laksana run sama kunda mai tibi ngam ki haina Manipur Cricket Association gi Secretary na thadrokpa Serolamana Hairagli Nambol Mapal Kangkhut Humpuniti Suba Sir Sursan Singh Knight Commander Star of India Commander British Empire Memorial League Kam Knockout Open Kang Tournament ke semi final sangkre Manipur Kang Association gi mi Makada Singjamai Kangkhut na Sindra Singjamai na manapam laikai da laiba Singjamai Kang Sangda ngasi sana ke ba Kang Tournament asig ahan ba quarter final gi match samada Nambol Mapal Kangkhut na Gopal Deva Kangkhut Ya School bu Panjal tara humdoi tara mathoi da maithi ba piram laga sathariba tournament asigi semi final samangam ki Kangkhut tara ni thoina saruk yadona me thagi kunthra dagi sathaba hokiba Kang Tournament asigi hayeng ani suba quarter final match sanaragani Manipur Softball Association dagi National Player am oirambi kasamthong hodam lairak tiki thaunauzam sansan apokpa TS Muhindro na tha ase tara mani da lambi gi accident amada laiki da bada association asigi Khumallampak Sports Complex da laiba sanglen da awaba phongtop ke tharma pangthokre haina khangal lakli amadi imung manangi awaba da association asina saruk yari haina so serol amada pause lakli aroi bada bulletin asigi headlines amona miyamda thamjage Imphal Turel kai ki bade ke maya Imphal amadi wangkoi gi yam laba yum amasung lawfam sing na thomjin kre IFC tina biyeng chang bagaloina na miyang galoina na sauna thingna na ba akan ba thablok pai khali Isaw exciting panglaba kairang mamang laikai da thangna ba ising pangdaba tumpham sakham lai jabada na thana laina layo kaya sandrok pa yabagi akiba lai Hong mana na sakot papura ke Hyderabadi North East State Signal Lingyan mana ba madi puna sami na ba mathaw tay hay na Manipuri Governor Dr. Nazma Heptulana Hongdokre
amasung sel puthoktuna layengba ngamjadabasingda mateng pinanabagidamang health insurance scheme ama haugonaba thorang tori haina se minister nongthomnam berena phongdokre